warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Arafat dari SMP Negeri 8 Banda Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wal darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'askul maqamam mahmudanil lati wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.